Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Donald Trump bashobora kuba bagiye gusuzugurika imbere y'ibihugu by'amahanga. Ibi biri guterwa n'iki rero? Intwaro ziri kugenda zishirana igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi ku wundi. Ibintu bikomeje kugenda bitera inkeke cyangwa se bigenda bibashyira mu gihirahiro. Byatangajwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gukoresha misile zirasa kure ndetse zigahamya intego hafi ya zose mu ntambara iki gihugu kimaze amezi 5 gihanganyemo na Irani. Ese ibi bivuze iki? Irani yaba ifite aho iri kubategera se? Reka tubirebere hamwe. Ni amakuru yatanzwe n'abantu batatu bafite amakuru yizewe kuri iki kibazo nk'uko ikinyamakuru Reuters cyabitangaje. Ni ibintu bikomeje gutuma abantu bagira impungenge nyinshi z'uburyo Amerika yakwitwara mu gihe haba hadutse indi ntambara, nyamara mu bubiko bwayo nta kintu kiri kubarizwamo kijyanye nyine n'intwaro. Izi misile zikomeje kubana iyanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ziganjemo izitwa nka Army Tactical Missile System ndetse na Precision Strike Missile izwi nka PRCM. Izi rero zishobora kuraswa mu ntera ya kilometero 300. Izi twavuze mbere za Army Tactical Missile System nizo ziraswa mu ntera ya kilometero 300 kandi zigahamya intego, naho izi zitwa PRCM zo zikaba zashobora kurasa mu ntera y'ibirometero 499 hafi 500. Abantu babiri batangaje aya makuru bavuze ko Amerika yamaze gukoresha izi ntwaro hafi ya zose. Izi ntwaro ni ingenzi cyane ku gisirikari icyo ari cyo cyose mu bihugu byose uko bibaho bigira igisirikari, kuko zituma igihugu runaka gishobora kugaba igitero kure kandi kigashegesha umwanzi aho yava akagera. Missile za IATACMS zatanzwe na Amerika zagizwe uruhare rukomeye mu ntambara ya Ukraine, aho zahaga ingabo za Ukraine yahanganagamo n'Uburusiya ubushobozi bwo kugaba ibitero mu ntera ndende kandi zigahamya intego muri iki gihugu cy'Uburusiya nabo bamaze igihe kinini bahanganye. PRCM rero ni ubwoko bushya kandi bugezweho, byitezwe ko buzagenda busimbura uburyo bwa mbere bwa ATACMS kuko bufite ubushobozi bwo kugera kure kurushaho ugereranyije n'izi zindi. Abasesenguzi rero bavuga ko izi ntwaro imwe muri zo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari, ni hafi miliyari 1 n'ibihumbi miliyari 1 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane, zaba ingenzi rero mu gihe Amerika yatana mu mitwe n'ibindi bihugu bikomeye nk'Ubushinwa ndetse na Iran, dore ko nabo intambara yabo igenda ikomeza kugenda yaduka rimwe na rimwe, nubwo bagenda bavangamo n'igihe cy'agahenge. Bivugwa ko rero igisirikare cya Amerika gikorera mu burasirazuba bwo hagati cyamaze gukoresha missile cyangwa se misile cyari gifite mbere y'intambara, bituma gishaka ubufasha ahandi Amerika yaba ifite intwaro. No kubanga aho izo bakoreshaga aho bazikuraga zisa naho zamaze gushira mu bubiko. Mu gusubiza iki kibazo, ibiro bya perezida wa Amerika byasohoye itangazo risubiramo amagambo ya Trump, aho yavuze ko Amerika ifite intwaro nyinshi kurusha igihugu icyo ari cyo cyose ku isi, ndetse ko ifite nyinshi zirenze izo ikeneye. Aho bagiye bagira ati inganda zacu zikora intwaro muri iki gihe kandi zirimo gukora intwaro nyinshi kurusha ikindi gihe cyabayeho, ndetse zirimo kwagura inganda ni ibikoresho ku rwego rutigeze rubaho. Abasesenguzi rero nanone bemeza ko hari intwaro zimwe na zimwe zirimo imbunda zikomeye n'ubwoko butandukanye bwa misile zirimo gukorwa ku bwinshi kurusha mbere, ariko bakavuga ko izo ntwaro zishobora kutagera ku rwego rukenewe mu ntambara
yamara igihe kirekire nk'uko izi ntwaro zo hejuru twagiye tuzibona. Perezida rero Donald Trump yatangije intambara ya Iran afatanyije na Israel muri Gashyantare uyu mwaka, ni mu kwezi kwa kabiri, ngira ngo murabyibuka. Niba mukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se ibiganiro byacu bya buri munsi, akaba avuga ko izarangira mu gihe gito, ariko iyi ntambara ikomeje kumara igihe kinini umunsi ku munsi. Hari impungenge ko kugabanuka kw'intwaro bishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu guhangana n'ibihugu bitandukanye bihanganiye inyungu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ibi bibaye mu gihe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka kunenga inzego ze z'umutekano, agaragaza ko nta genamigambi rifatika igihugu cye gifite yo kurangiza cyangwa se ryo kurangiza iyi ntambara. Ni nyuma y'uko ibi bitangajwe kandi ko Amerika imaze gukoresha arenga miliyari 37 mu ntambara, ubwo ni mu madolari, mu ntambara ya Iran, ndetse ikaba imaze gutwara abasirikari ba Amerika 18 mu gihe abandi 600 bamaze gukomereka. Biragenda gute ku ruhande rwa Perezida Donald Trump, umwe mu bayobozi cyangwa se mu bategetsi bakunda ishema n'icyubahiro mu bihugu by'amahanga? Intwaro zamaze gushira, ariko kandi nubwo ibinyamakuru bitandukanye n'abasesenguzi benshi bagenda babigaragaza uku, Perezida Donald Trump ntabwo ari uko abibona, ndetse n'abamuvugira ntabwo ari uko babivuga cyangwa se ngo babyemeze nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo kugenda bibyemeza. Biramutse bigenze gutya rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikomeje kujya mu kaga, cyane ko Iran nayo ifite inganda zitandukanye kandi zikora intwaro zikomeye cyane. Ngira ngo murabizi neza ko Iran nayo ifite cyangwa se ikungahaye ku bijyanye n'ubushobozi bw'intwaro ziremereye. Igihe byabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, nubwo tutazi ngo byagenda gute ku ruhande rwabo cyangwa se uburyo bakoresha mu kugarura imbaraga zabo ku rwego mpuzamahanga, ariko Iran yaba igiye kubafata mu buryo bworoshye. Ariko kandi Iran, ngira ngo mwarabyumvise ko umuyobozi mushya w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran yatangaje ko igihe kizagera kandi azahurira umubyeyi we wishwe mu ntambara cyangwa se mu ntangiro z'umwaka turimo muri Gashyantare, ubwo intambara ahanganiyemo cyangwa se igihugu cye gihanganiyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiraga. Icyo gihe uwitwa Ali Khamenei yaje kuraswa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitaba Imana. Bizagenda gute rero ntabwo tubizi, reka turebe, ariko icyo twifuza ni amahoro n'agahenge kugira ngo isi ikomeze itekane. Reka nizeye ko umeze neza cyane rero. Nk'ibisanzwe iyi ni Dia Wacu TV, njye ndi Olivier. Jya wibuka gusiga igitekerezo kandi ukore partage. Jabless. Ikintu gikomeye ubuzima buri wese atazi, atamye kandi ategeze amenya, ni ukumenya ahazaza aho utifuza ko haba heza, ariko tujye tuzinikana ko hava mu mahitamo dukora buri munsi. Nk'ubu abantu bahisemo kujyana abana babo mu Ndahirwa Brilliant Academy, uyu munsi baranezerewe kubera ko ubu abo bana ari bo ngero nziza hirya no hino mu bigo by'amashuri mu Rwanda. Ishuri rifite icyiciro cy'incuke n'amashuri abanza, abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy bavuga Icyongereza mu rwego ruri hejuru. Iri shuri riherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murundi, akagari ka Karambi. Abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy batozwa indangagaciro ziboneye. Iri shuri ni indahirwa kuko nk'uko ryitwa. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 42 37 cyangwa se 0783 852. Indahirwa Brilliant Academy ni intyoza mu bumenyi ndetse no gutoza abana umuco uboneye. Mu Ndahirwa Brilliant Academy muri Isanga.